Tvrđava Kastel u samom centru Banja Luke na ušću rječice Crkvene u Vrbas poligonalnog je oblika i zauzima površinu 26.610 kvadratnih metara unutar i 21.390 metara kvadratnih izvan bedema tvrđave. Postojeća tvrđava sastoji se od 3 nejednaka dijela unutrašnjeg prostora dvorišta, 9 bastiona, 4 kule i 3 ulazne kapije. Građena je od pravugaonog pritesanog kamena u nepravilnom slogu sa dodatnim krečnim alterom. Sastavni dio odbrambenog sistema tvrđave bio je šanac širok 20 do 30 metara koji je opkoljavao Kastel sa svih kopnenih strana, a koji je danas zatrpan. Najstariji nalazi, kamene alatke, datiraju iz perioda Gravetijena, to jest najmlađe faze gornjeg paleolita u sjevernoj Bosni. Iz perioda neolita pronađena je keramika, dok iz neolita bakarnog doba otkriveno naselje sa keramikom badenske kulturne grupe i mali broj fragmenata keramike vučedolske kulture, kao kremeni nožići, životinjske kosti itd. Unutar bedema konstatovan je i pokretni arheološki materijal iz kasnog bronzanog i željeznog doba. Na osnovu nalaza ustanovljeno je da se u antičko doba na Kastelu nalazilo antičko, to jest rimsko naselje pod nazivom Kastra, u kojem je bila putna stanica, vojni logor, civilno naselje uz logor i beneficijarna stanica. Sve do 60. godina 20. vijeka tvrđava Kastel služila je u vojne svrhe. Prva arheološka otkrića potiču iz 1895. i 1924. godine, kada su pronađene votivna ara i natpis uz desnu obalu Crkvene podno tvrđave. Međutim, prva sondažna iskopavanja vršena su tek u periodu 1971-1974. na lokaciji dvorišta 3, dok su u periodu 1980. do 1988. godine vođena sukcesivna iskopavanja na svim dijelovima lokaliteta Kastel. Otkopan je ili utvrđen cijeli niz zidnih struktura i objekata iz 16., 17. i 18. vijeka, poput osnova vojnih objekata, podzemnih prolaza i prostorija, kanalizacionog sistema, obalnih bedema uz Vrbas, dijelova tabija prema čaršiji, kružnih zaštitnih bedema, dijela malog i velikog hendeka, velike čatrnje itd. Iskopavanjima probnog karaktera u dvorištu 2 u centralnom prostoru utvrđeni su veoma dobro sačuvani supstruktivni ostaci kasnoantičkog objekta većih dimenzija prostiranja, za koje su tadašnji istraživači ostavili otvoreno pitanje njihove interpretacije. Da li je riječ o kasnoantičkoj bazilici, nekoj upravnoj zgradi ili kompleksu različitih sadržaja, jer istraživanja nisu završena. Dotadašnja otkrića, njihov značaj i velika površina rasprostranjenosti i tada su ukazivali na potrebu daljih istraživanja. Krajem 2018. godine započeli su pripreme za nastavak istraživanja lokaliteta Kastel u Banjoj Luci. Prva faza urađena je u sklopu realizacije projekta Primjena savremene metodologije u arheologiji primjer lokaliteta Kastel Banja Luka, koje je realizovalo Društvo arheologa Republike Srpske u saradnji sa Muzejom Republike Srpske, Centrom za nove tehnologije i eliminaciju Beograd i Republičkim zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Projekat je obuhvatio potrebne pripreme za geofizička snimanja, obilazak kompletnog lokaliteta Kastel, odabir metoda geofizičkih snimanja kao i način njene primjene. Snimljena je površina od 10.000 kvadratnih metara, a nakon obrade dobijenih podataka konstatovano je da na svim istraženim lokacijama postoje jasne indicije da ispod površine treba očekivati različite arheološke objekte.
Nedostatak informacija, katastra podzemnih instalacija i ranijih arheoloških istraživanja uslovila interpretaciju dobijenih podataka, zbog čega je ista za sada ograničena samo na izdvajanje geometrijski pravilnih anomalija na koje treba obratiti pažnju prilikom projektovanja budućih istraživanja ili izvođenja radova bilo kojeg tipa. Paralelno sa radovima geofizičkih snimanja, započeti su radovi na nastavku iskopavanja lokacije dvorište 2 unutar zidina bedema. Pretpostavlja se da je riječ o istraživanju kompleksa građevina kasnoantičkog i srednjovjekovnog perioda, koja su obustavljena 1988. godine, od kada je lokalitet zapušten i prepušten slučaju. Istraživanja arheološka organizovana su u vidu škole arheologije u saradnji nekoliko institucija, Društva arheologa Republike Srpske, Muzeja Republike Srpske te Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo i Republičkim zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Realizacija je zamišljena kao proces edukacije studenata prve godine navedenih fakulteta na terenu, dok se u poslijepodnevnim časovima u Muzeju Republike Srpske održavaju stručna javna predavanja predavača iz Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine, također kao vid edukacije, ali ne samo za studente, nego i ljude zaposlene u republičkim i gradskim institucijama koji se bave kulturnim nasljeđem, kao i onim u nevladinom sektoru. Terenski radovi započeli su uklanjanjem površinskog sloja formiranog od 1988. godine do danas. Uz dosta recentnih nalaza izdvajaju se keramički ulomci, životinjske kosti, dosta kamenih oblutaka, dok se na različitim lokacijama unutar samih građevina 2019. godine konstatovana 2 ljudska skeletna ukopa, a ove 2020. godine još 3 ukopa sa ljudskim ostacima. Daljim radom planirano je proširivanje iskopavanja prema zapadnom dijelu lokaliteta, dio koji nikad do sada nije istraživan, a kako bi se utvrdili stvarni gabariti objekta, što podrazumijeva uklanjanje postojeće infrastrukture, ograde i asfaltnog pristupa ljetnjoj sceni. Što se tiče planova za dalje, pred nama su još barem 2 do 3 sezone iskopavanja navedene lokacije. Nadamo se također u vidu terenske nastave, jer se ovaj vid rada sa studentima pokazao kao najefikasniji što se tiče njihovog usvajanja znanja, metodologije arheoloških iskopavanja. Također razmatramo i mogućnost da, pored predavača iz regiona, otvorimo mogućnost učešća njihovih studenata kao polaznika škole arheologije Kastel Banja Luka.